Sampun bapak
Jadi rasa hijau san yang manci do karena ke mau pamit agak malu dekat diri men hijau yang begawa di desa Kasinanggo boleh membawa hijau kekeh yang sarang tertiga manut tampil dari Gusti Patiano makin dijang pamit dijang tadi makin nuwun sama yang dikian patut sekalian berpindah yang kuning minat sabun kasih walau dikian mana tampil renani
karantina keuangan. Awak marep teka dini diburi pasti kau bener sing nawang kendane Gustiano iki loyane Gustiano. Weruh ning aran karo weruh ning rumput. Katutne mate metakon yen bapak malu. Sabinaning pengape puri ada ning dini diburi. Ane mula pangandikan itu yang begawan kasih dengar rakyat ano. Napa ada di awan mate di awan sini bapak rahasia. Makasiap yang bapak ngandang nang nyaman jine. Tapi lakon bapak nasing mepisah. Yen peler sang sing andeng. Tangar kena made mina video yang begawan kan utus benomai kepuri ngiring itu dua istri. Yen sing serkap seselat lapan jo pejalan sing kena pon bayu. Dadi bapak kedaun kin keris ane suplek made. Yen dadi bapak ngitip dadi bapak nyilet. Yang sampun pitayung Gusti. Yen mula lega bang bapak nyilet bang lalu nama rasa kedaun sang kena bapak. Yen rasang bapak mula patut made ngeraksa pustakane anut dengan awak-awakan made. Nah jadi gini, bang sing lantang bapak mau wirasan dini diburi. Kenyor made mirip kasapan, kangwang di karang kepatian bener lunas dan yen. Jadi ada bener si putih dia panas narasi. Itu bangun penanggung. Walau kini yang cari foto, boleh. Jadi karang kepatian bapak lau manuang kumpul. Yen di daja bedong, boleh daun lojian itu dangon bapak perantanan melepongan. Nah kapan jadi bener kalau ini dipuli. Dan maksud bapak jaya yang peduli karang kepatian. Yen udah 116 doang ibunya. Yen di made di tengah kangwang di sisi dan jadi dia bapak